Мына бұл Түбән Тахир деген авыл. Шул авылның мәчете. Тахир авылы мәсете дип язып куелган. Менә монда. Менә шушындай авыл, монсы кибет. Бұл Баймак районы. Баймак районындагы авыл. Монсы мәктәп. Менә рәхим итеп карагыз. Бу инде мәктәп. Мәктәпкә менә пишәкне чабып кибен дә куйганнар. Мәктәптә. Менә хәзер бу мәктәпнең алдымы соң? Хәзер карыйбыз. Һәм менә инде шундай бер кичкенә авыл дип әйтер идем инде. Монда бүтән авыллар да билгеле бер зурлыкта дип әйтик инде. Зур да түгел, кичкенә дә түгел дигән кебек инде. Кичкенә авыллар юк монда. Бүтәнесе дә шактый зур дип әйтергә була. Менә мәктәп. Хайлау участогы монда. Менә мәктәп 2 катлы. Ягъни халык әз түгелдер инде монда. Менә бу мәктәпнең мәктәп яны участогы. Менә сез карый аласыз, нәрсәләр үстерәләр. Мәктәп яны участогында. Кешеләр менә монда бакчаларында пишән алып кайтып кибеннәр куйганнар. Кибеннәрне күрсәткән идем инде. Менә бу кешеләрнең бәрәңге бакчалары. Сез монда күрәсез. Менә шушындай авыл. Авылда кеше юк дип әйтергә дә була. Эш вакыты кем булсын инде дүшәмбе көнне. 11ләр тирәсе монда. Менә кешеләрнең бакчалары бу, бәрәңге бакчалары. Пишән монда хәзер алга таба барсак. Тегендә тау башына нәрсәдер язылган. Әнә. Монсы сугыш ветераннарына, сугышта һәлак булганнарга ветераннарга дип ялгыш әйтәм инде һәйкәл. Менә хәзер карыйбыз. Бу авылның үзәге бит инде. Менә монда бер матур йорт шушындай. Һәм менә һәйкәл куелган ветераннарга. Сугышта һәлак булганнарга истәлегенә менә шушындай һәйкәл. Кереп тә була торгандыр инде, ярар кермим инде. Моны карагыз. Бу үзәк мәйдан шәһәрнең инде. Авылның Тахир авылының үзәк мәйданын менә сез күрәсез. Рәхим итеп карагыз. Нинди күп. Монда нинди иркенлек сез менә күз алдына китерегез. Безнең авыллар белән чагыштырганда бездә бит инде кеше өстендә кеше яши. Дөресен әйткәндә. Монда иркенлек бездә мондай урыннар булса, монда һичшиксез авыл уртасы бит бу дип, монда йорт салып куярлар, шартлатып. Менә сез инде аны менә моңа кадәр мин булдым якты күл. Банные урамы янында. Һәм мин анда да шулай игътибар иткән идем кешенең азлыгына дип әйтик инде. Менә шундый монда иркен авыл һәм монда бер авыл абые килә. Һаумыгыз. Без Татарстаннан менә ысын башкорт авылларын төшереп йөри идем. Сездә бик менә иркенлек шундый. Бездә өйләр бик бер-берсенә тыгыз урнашкан. Менә мин шуны күрсәтеп йөри идем менә сездә шундый иркенлек дип. Ярай. Сез Тахир авылыннан, әйеме? Тахир. Монда кеше күп яши ахрысы. Хәзер аслында яшьтәр гырда инде.
Elip Күбрәк иеме? күрәк инде. Хәзер буш өйдәр күрәк. Бездә дә шулай инде кешеләр шәһәргә китә, эш эзләп Себергә китәләр, андай буш йортлар барлыкка килә. Бу Хәзер бөтә ердә авылларда шулай. әйе. Бик кирәк кенә. Ана теге центр тирәсендә город тигәләр ситкә уже таралып кесе участок алып халып бетте. Монда кемдер Без монда турист буларга, карарга, таулар карарга килдек тә, теге ысын башкортларны, авылларын күрергә дип килгән идек. Ана ишү бия берме атып бетелмәле. Утырган тау безнең бурынгы гылым язанын ердаган ат карагай тауы. Ат карагай? Аның башында вышка утырды, элегелектән. Шуның артында ней бар? Bir fazında hemek neme. Kertelengen, öy var anda, munsa var. Tevde dövücük bilen ettiler. Her anda vısakovol diye taşıyorlar. Buna neyden? Әйе. Buna tega oldan buydap kına tüşen, точно şunda barıp, kızık barıp kararga bolar. Анда нәрсә бар? Anda şol kışkıhın mal bütöler, hazır igin sesilgen. Yelga. Bu kışkı zimni, burungu zimni ney? Şunda kış sığalar. Olmadı. Ney? Televizor karaylar, neme, kötüsüler şunda. Менә бу тауның артында инде бу, әйеме? Ana tege, ona barda hina onda tege bizim tegine urga tahir tip hanala. Ondan turağına высоковольтный линия düşe. Sol linia oydap kana düştü hina. Onda постоянно kesi ola karavuzlar. Egilikte olarda mallar bilekte ola. İgindere var biz. Ana şu tavu at karagay. Ilmiyaza deyineki. Burundan yerdalan. Монда хакмар суы, әйеме? Хакмар. Теге җырлана торган инде. Менә ашнан акка төшә. Хакмар шунда. Хакмар дигән елга менә монда суы. Менә сен турагына төшсәң сында басмала бар. Ярый, абый кем исемлесез? Мин Әмир булам. Әмир. Күңелле. Мин Рамис булам. Bizim hazır pensioner babay, hazır 70'ke inip baram. Yarar, rahmet sizge. Әмир абый Tahir авылында. Назифа апа. Nasıl düşebildi? Yok, big motor. Bu Hakmar Tışta düşer Хау буендағы авыл шушындай. Әйеме? Sizde gaz bulmadı. Gaz var mı? Hazır var mı? Damla imam. Avulda күпме кеше яшисең? Oy, точно bilmeyim. Hazır 300'den az bu kişi var. Bir punkt var. Mektep var. Avutlaydı ki. Tege hazır уже dörtün etkende ötü ötkinde. Yaşlar yok. Giderler bitne. Baydı boş bitip Leni'ye. Kaya gord, kaya Sibir yerler. Yağa utıp durası. Sizden самоварыңыз бик матур икән. Mana şu ittesme. Pensiya sıkkanda pada etkendерин hazır nise yıl istiyorsunuz. Кайда эшләдегез апа сез? Иптәшегез? Min mal kararım ittesin veterinar buldu. Мал табибы. İkide ay. Бик мактаулы. Ay İşte. İttesin тоже. 40 yıl işlerini malda. Veteran turda. Hazır da koymaydı gelip barıp karaylı. Diğer de gelirler. Malı da oraya tip. Bara neyse. Aytayın kaldı işi taşında. Бик матур урында утырасыз, апа. Авылыгыз бик матур урында. Кымыз саталар сездәйме? Юл буйларында? Демес ягында һеч яктан килдегезме? Yok, biz Яктан килә тагын. bu yaktan. Атолла әйтәме? Şu Деместин yolunda как раз бар кымыз саталар. Кымыз саталар. Һәдә не тап?
Талқа сияқты етіп барған. Ие. Рядом мында заправка, асфальт қойдық. Сен аяғынан талқас, думыдық. Анда квартирасы немайтып, хыл түшелері, дағалар түгілкі. Бұлай палатка құрып тұралар. Сіздің мұнда өзіңіздің ел йорты ауылда. Біз гене ол қызық ізлеп жүрейбіз сізге келіп. Рахмет. Оқисыз әйме? Өзіңіз газета. Татарстанның нелерін, журналдарын оқимын. Өзіңіз газетада ішлегеш, мен теге шул журналистикада ішлегеш, меңа қызық. Шуларды оқимын. Қиын түгіл ме татарша оқуы? Қиын түгіл, әйбет. Кәдімгісі, башқысы сағамақ. Аңдайбыз. Нұшылар қырықтайын. Қырық қуанға. Мұнда мені апайым алдыра. Шунан мені алдынан алып қайтам. Бұл тоже комсомол яғында, орман яғында есей. Шунан алып қайтам. Шунан кері апайыр керем шында. Оқиды. Күніккерімге. Ағиділ журналын араймы? Ағиділді оқиым, ағиділімді бар. Апа, сіз көп оқисыз ақырысы? Мұна ағиділімді бар алдырам. Ағиділ, әдәби журнал. Әп келіп тұрлар, оқып Қалын әдәби журнал. Хикаялар яратасыз енді алайса. Интернет оқисыз мысың? Интернетті білмейміз. Мұна телефондар әп келіп деділер, бабайды ихлас түгіл өрендірген, мен де ихлас түгіл. Мұна бәлікесімен нетерді де, звонти тәлер үйлешемін. Әлі иеләшмәдіңіз, ей ме? Нестептір етмейді. Өрен алмайды. Бабайды мен де. Үлкен телефонға тек. Обай сіз оқисыз ма, Әмир абай? Газет оқисыз ма? Қараштырайын деп бұда. Оқиым бұлай. Әді евандыра. Қышқыған бұна күніккерігі. Әдіңгі бақса ұшында нетерді қарайын. Шулайдар енді. Картоф ұтайын ұшында өстіреміз. Нәселім солай. Но мен өзім бака ондай немеге атайым да оқыны ол уақытта тәуде коммунист деп олар әлләнен етмәлі оңынан шуға берелім оқыны аяттар немелер мен лично оны менен оқаттым өзімді өзім заставить нетмеймін. Міне Әмир абының бақшасы. Назифа апа белән Әмир абының помидорлар үстерәләр, чөгендерләр. Монсы пунча, крен, соғаннар. Ай. Әмир абының астын специально асып қойғаным. Таяққа сығып, тоже арды берден әмәне көріп жатыр. Унisi kile indi. Unisi kile. Neme neydi? Direkt ayak kızılık yaptındıram. Unisi kile. Siz nasıl otlarda tutasız ayı mı? Onları kırda? Kırda. Onlar üzleri yürüyor mu şulay kötüşesiz? Qarayımız, almaştap qarayımız. Anda bir nise kişineki bir üyürge yılgan aygır şunu alıveriyor. Her bir kişinde aygırlar var. Kış günü de şulay mı? Kışkılıkka dekabir tirende alabız o kertege. Mında. Yalgan sığarabız. April adağı may tirelerinde gene. Yarar. Yengilde apayım. Apayım da tüyeteyim. Kompüterda. Var bilmem. Ben Hülya'nın adresini bir de şuraya vereyim. Mine milli
Milli bizekler. Sayaklarının kopkasında milli bizek. Yarıp. Şuanın 40'ta tavuk eder. Nişlep 40'ta? Kekisey mi? Sol yerden uzun oldu ketsin. Onu yılga tıgınan barı bana evvelden tozur tıgınan diye gitti Ural'a. Nasıl İrendek tavlarayı mı? Bu. Hakmar. Buyuna giderse. Ne İrendek? Ana oturgan su kayısık taş yangudey. Yangudey tıgınan arasında. Bana onda tarakka. Kusim taşı bana onda. Na kusim taşı tıgınan diye. Tı büyük tavayı mı? Taş olan da. Bana şunda. Küsüm taşansayı mı? Onsa? Viz taşanda. Eli pastayanı. At diye ballar ekskursiyaga şunda yürütürgänler häzir. Anlamak neme faştı bitti. Ene tege tavna aytasız bitiniz değil mi? Andağı. Bu mına kusim taşı. Taş ol. Mına şunu. Tegene yangudey tegen taş. Dubinskin ergende. Arjağından atalqas. Tegende atlar mı yani? Yeri. Tegende yaraktarak atlar. Sizin attaşındadır yine. Bizdekiler şunda gelip düşkən. Bik irken indi. Mına şuşay irken itip ornaşkan iler. Hem bir inin ornun qarasan mundağı. Mına qarağız ne kadar zor ol. Munda şulay irken bolup oturalar. İler. Rahatlanıp. Ana. Hakmar. Hav buya. Jarlarda jarlangan. Mine bik motor bitip ağa. Şuşunday yılğa. Mine bu yaktan. Munda avul. Tahir avulu. Munda İrendek tavları. Hem bu yakta indi. Şile bölgesinde balıklar da yüzüp yürü. Sakmar suvunda kozlar yüze. Hem Tahir oğlu. Utun әзерләгәннәр кешеләр. Пишән. Бакчалары кешеләрнең. Менә булар яңа йорт салып чыкканнар. Бу кешеләр күренеп тора. Һәр яңа йорт. Менә шушындый тыкырык. Şimdi suzulup, taralıp ornaşkan Bozkurt avulu. Tahir. Şimdi tıkırık. Bunların bərəngi bakçaları bu kişilerin. Şunda kibende koyganlar küpme qoz asırılar bunda. Bu yakta qoz küpme. Ondan Xorasan bunda da küpme qoz. Hep otlar. Alır. Görünmüyor koyadır gitkenler. Ve İrendek topları. Şulara belki işitkeniniz vardır. Yani otlar tıgındayken bir kerakta.